Ah. What for chas kojofuzu? Wa haye. Eba ne say. Ghana in fact. You say ya de kese bi birichie kese bi abo. Hey, eba ne say na ye legend mienu. At the same time, dada kedi. Se me nyo odo a me de be kwa kwose hwan mu. Me de odo shanimu. Me nka me shodi osese. Me nka mani go we ya apache dance. Me Me ya fanto ya nasa. We apache dance. Dance. Ebusia for. Me nsa ka me ankasa me nua ba. GhMouthpiece. Ewa ha. Oba kukudufo a no ho fe na adwen mu do je say woye married woman papa bi je say oba in fact meka say wono any sister Debbie's classmates omo mienu mi ni womo ho agro mi bu womo pa sister you skapa but won kasa sika mpedi ono ne table sika mpedi nto wodi ni nyina ate wo ho ne saa no eni emagu no ho ne before so be free ha na magine yema ni bi wo pie che say ne car ni ragate ni mu na e na perfume ni je ba bia wo ha sei yenkoy ni koma na kwaba na yemfa enhihye so odo Jamia so jamia so this wa how be apache dance yetete wo yen sori we dey mo fanche yenuanom ba munti enye sei won sei no ade atoyani ya fa bi anye sere ya enye de Jamia so jamia mese bana be bibi jejo ade me di wada shenimu kama ni ngusuwa menso ne hu daye odo sumo ona wo ye adwuma no odo ye ufata ai odo sisimaso anso wa kata mani me hu na so ya daso o shensi nyina ai me fim pade akrope na mete dan so sunye ya hwe legend sister ya jai arehu jai ene ka ese ke botuntum uhu sa but nyame ayade enura nyame ti nani maye ensuo bi anto yetimi akoye chese candle night nani panso e ba ye de nyasem ketoa ehu Ghana na when 1 week celebration on we are as a candle light we 1 week na me kra me hu 1 week a year ye kenkan tribute that me hu bi da this is so special obi a video bi say grandfo na ya yetenkra hana na say ye ni mayeye na omo ya candlelight so ya kan tribute at a concert here de kakra ozebo ye ba ya makuma asefo age o mayiye afa na ye ni ye nti ase ye be chem mienu da bi ye be chem miensa da bi ye be chem 5 because anyone as Canada for your omo de UK for your omo de Germany for na em se de hu Germany for de ye kire hu yo ate be ye ni de etutu and US for so 3 so ye bi and na kumasefo so ye da bi kumasefo omo ye kakra share kumasefo no ye low premier kumase market na kohwe oh okay enro me so mo ye enro na nyasam ketwa ena nkran han so ye na sister ya enro me hwe de na ekoso media no so na me se yatena krom ya ama president wu pen president otia de so ye hu bibi se yo na me bisa se Daddy Lumba not or double up as a president. I think and so. Also double up as a caregiver to this country because the Okromu have for you know. Ajimisem. But Yashradi. Adia dear Yashribi pa. Yen I say a hundred. Yamabusian Sunina Yako, and money in Ancolano who feel papa. Said that the young I say, oh, Muna, Mamma, dear, or my father offer a DNA, where DNA, where Mamma, I'm not doing papa. Now, oh, my non brofono, I'm not doing. Now, where am I that you worry woman? Hey, and was sitting in Colanos who fell and who fed the young Cassa when you. And that the Ancasa, oh, yes, too sexy, just too much. Now, only whom you are the frame.
Nana ya. Just say how obesia body no. Anyhow na dada ka edi so de. Dada. Me sha me dem mi wo me fia wo se me gina wo gate no me se na ba eden e bia na manya aka nchema bi me nua ba ma wo tete na wo tata me se. Eni ono so de me friend na bra. O se uni credit. Me se bra se wa we ni chia. O se me se pe boy. Me se bra de send me kakra. E ya asem says. Nyame wo nhira ye nyina ye nhye ye hoden. Ekunafo ni nyina so mo nhye mo hoden. Eni side chicks ni nyina so mo nhye mo hoden. Ye nyina so ye be hye ye hoden. Nyame nhira mo nyina says. Na ho ye. Nyame adom ne ompai bo me hoden. Ohima fertile home. Ohima fertile home. But nyame nhira no. Nyame ahira no pa. Nyame nhira no. Nyame ahira no gusu owo hira no. Nyame nhira no wa ya de. Enne wama awo aye so easy. Wama na simple cry. Because enne no na nka ba obi be ware na shodi be 2-3 years and if an intime nwo na wode ne nam edunsifo so bi say bi consume bi kwa ha radio bi kwa da atwea but ohima feta home so assistant na ye free ma bi mu so nyame wo nhira no enya asem keto sa na no me ko try bi no enka ya ye me to say me who say dro ni si ya na mafa oh debi obi amatwa wo mi besle na me be jire wo je ho him afeta wo de wona wa twa wo me de mi twa wo so say me bada nyi 15 years enti na me pese me hwese e bi e beba ana ko ye yi na ko ye yi after dem ye yi ayi aba yi na ye yi ayi na motra ayi ma the first on in fact so powerful I mean the product is so powerful so powerful. And I me say na onim say me worry ye 3 years na me hu ohima ade na ma na me say eye mia na yi na say ya na say eyi na me ye me de ye yi no ye de ye yi ma me na anya adwuma na say afede na me te Germany na tambia na me call house doctor enti me call house doctor bia wo say Nayas bibia enye unim say do baby kram twa kakra me ye de me call cranking house ni chere say kolebu ye fa ne say hospital kese ye pa Hamburg because am ntia say ade ne ma ye de me call ho the machines akese ko hihye me wumbu mu ko hwe baby yes me wumbu bibia ye okay na den ade yi ma na anu ya me nya yi bia ma nya matena se ache ohima de da bia me ka say oba wonye ready enko ohun so ohima fertile products ha for ni tire akiri ho enko because nyame anim ni say me ye list mistake enka ha me enka be ha serious because me say enu na no nam sister enu na no nam papa so we oba na wo pe awo wo pa wo me pa cho eye ohima fertile home me na ya ase de wunim say me ndi bibi ho adanse ana me nje bibi ho a debi me pa cho me ma bre pen me guy name de ma bre pen na su pen ma tete pen me guy name no say me betena ha bia ma bre pen ye bie phone calls na wo de frɛ me ma bre pen me so ma ase et me bi twa ontro enye hwe na ya na me ni je setem bia na say me nya bibia na me hu bibia me introducing so am obi nti me spiritual father say papa pa cho bibia wo bia me sunsum so for me spiritual father and nyame ayade on ebo me chidom papa nyame nsha me chia opa nyame onsha papa Thomas nyame onsha opa ni adwuma panso a wo ye me metena ha e twantro sister GH every him fa bobono tofa ya GH de me free Ghana me Ghana fo nyina Japade but when superstar kese pa anode na no so precise me when chi me yabunoni okay enti when chi na me free ho no ma na me nyiye ye wo me ma me nyiye me call JHS na small udin ankasa yere adwo asuama adwoa asuama yes cash asuama de yesanka achemfo na toto saa da bi we ye asuma on se abonofo ye wa asuma no ma din ye asuama enti ye wo ba se wo ye papa na wo baba na wo ye bunu nya wo de akola no to asuama aso instead se nko bebe wo suma no direct no wo ye oba enti e be friend asuama enti me de ne ye asuama de me to me nana me nana maame sorry o nana maame me nana ne maame eni de me to etina wani adin wa no so ate enya se me to unim de nti won say de oni aprima fo nso kwan so na na mu e say GH sister ya bia boko na me adom me call school wenchi ebi na wo de afa bono kasa kakra me call school wenchi bono fo de mi ni me ba na papa ye bono ni o enti be pa o ya bono ni
na sa fa no ho fe ni yeti na no ho fe no samba nya abutreti eti break wati ase anu odin eti ni yem twa so enti me ko school wanchi camps JHS unse satam no ba be we school a bele choose esa sa pese wo ko ati asim me start ese me choose school no bi a me ko school wanchi ton school man choose school kito obi a first school me choose Wesley Girls second Accra High enti first placement ne ba no na ma nya Wesley Girls ka metumi akọ Wesley Girls nso ne not ya ne se na ma me afiri mu saa mre no so enti na sika sama kwa problem me nana ne na ototo aburo abetoto ne na odi support ya kakra na me ko Wesley Girls akọ boarding school a wan kora ne bekọ akọ me saa boarding school no enti me fa me second placement which was Accra High enti me kwa Accra High school won kran ha me free went all the way to went straight to Accra. That was the time I knew school me ba krom hasia Ajambeko school Accra High na day school enti me be no me ko na me anti bi ne nchane wo abogba me anti so e busy power e konso ni nti won na fie enti ya me twa ne short ma me free wanchi e ban kran ba SS me hwa me hu school fiti SS1 me ko 4 years first year ne dey me nya support na me anti ba ku bia metene nchen obo me pa after second year third year fourth year e wa Accra High no I was the mother I was the child and me and me PTA time do me and me parents no me and me students me and me science association that time juma be na wo ye na wo ye den na wo nya sika no amazing na me asma me kan na baby ada esa ya na me amazing obi ofiri kura be fe na boba a wo hwe me nyumre we bia ni madwuma na me ye eya agbogba he ya agbogba kura in cemetery anya cemetery agbogba village ho ne metena me ante no ho ne fie na ye wo village no kwa wo pe wo za dandada na esisi wo ni mu akumu ane na mete nti na boys binom be komesi a nti me Accra High bia o me classmate wa Accra High bia nim se man ko school Monday to Friday da because school Monday to Thursday Friday Saturday Sunday ye ko emesi sister ya kutwa bia be hunu me hu bia no eye man home betu man ho na me ni babasia me ni betu yesim na afa me san wi me the head pan esan wi ma ba betu agu abontene nti sa aka me ne yakomesi aba ma 28 cedis nti sa 28 cedi no ne Friday Saturday Sunday no me de be ka sika Monday me resume ya me de bia ka sika saa na edru ba bia on se me si adwuma na de bia na yenya adwuma nti edru ba bia na mu odene nso Monday to Thursday ni de ma ka che me say da be ko nti bi o ho a one story bi a say me ran fidaye me edru ba bia me fro car me mpese nipa be wu nipa me ye ma sha Accra High school atare fefe o nso na miniska nti bi a driver ni bi say wo ka ska wo here no ma cha me pass wo fie sam na me kasa no na car na 237 na sa papa bi me ne ta afro car no pa e wa gogba station wa steady me ehunu say me ta ye sa de no one time there say ya nso bu akase bu nkase a wo be si mi car no me mama sam onye tenten Accra ha me ba de me bre pa throughout Accra High aka be ya na wotwe me enu ama ya wie school na ya kiro moko no me da bontene sa 2 weeks de kiro moko me kiro ba bi kro first 37 wow shelf filling station e wo ho no na mami bi ton fruits o free we did na o 37 mami bi ton fruits wo no she fruit bebre me free school a me so makra school ta na se da kwot na ho sa obi sami ya mere me twen obi ade asa na ma woro me hu na ma pe ba bi de mi ti ato me bag na me ma da so sa ne ntia na me da ho ne ye Accra High ebo 8 na won gate na no abebe lock no be sign na sa me no so mo akuntie ho se mi sua de nti ska kran kitame a me de be fa ka nti na me si adwuma no so ma apostle kakra nti enumu ane e wasa me da kwa na driver bi ohun ye nti anwumre hu se mi free school be duru ape na wa to indomie na ode ama me se me njini me ha on the same ti me kama sem che nti sa driver na anwumre duru onya adwuma obetina me nchen wo ba bia beton fruit ni sa ma ade ache a me de pure water go face star wo mu na me de semina aguso twetwe me ha ne me ha a shi school atare me ne me kono bia ni wa me ne tina class room Accra High me situation we onim da apart from me classmates bi na be friend no Janice say wa America this day as my classmates ni nei ohumi social media so a
da bia woni be kasa bia na wo su because ono pet ne na ye nipa onim nipa ba na me nso na me ko school a me comport me wo kama wo se bibi ha wo bibi ha na se na okom se meti hoi Messi adwuma bia POPO Andreo me ye bibia bi because eno no na me ye kakra me di boys na chi saa kakra saa na eja kakra nyame edi me free school mu a me di free school a me start ni adwuma kakra na ye ne na mu abedu enti wotimi wie ye me ko wie wow wie pepepe me ko wie wow me ko school ni wie ye me wie ye no kra mpo no papa bi a me kwaye ni Messi adwuma wa hacho na ye ne Andre nti menya call ne wate se me ka brofo no se aha me ma school na me se o ma school ma wie SS na no ya no se me nim computer mu me se pen me bo na me nimu da unim computer me se ai nti onya no se na danfo bi wo hacho Wisconsin fo be hostel ba ko bakana hostel metimi a manage na secretariat work a mehwe I mean the administrative me se metumi dodo so na me nte da nti ho na eja me kokọ isha kakra je hostel nti be ma me ba bi tina ya nti mu ho na me ye hostel adwuma no me manage hostel no me san so didi movie achi kakra na me ye we kakra saa na eja me do kwai 6 months DBS course e wo UPS wow ai ene eja o how ni amani okom ni na utimi force ye ni na me force ye that time okay kakra saa wow na me ne na mu ani eja nyame di wa bedru nyame de me ba bedru ba bi ma du that time na ye de nyame ase that time na wo de da bontin e wo 37 no any mate for no na me ka say ni drivers for no obia anase bi ne wo anda ta bi da obia nya driver ni ya me kana sim your friend Frank wow o ka kire me so ntumi fa me nko ni fie ko no aka se ba bi oda nye enti oye adwuma awia anopa anajoba betina me nchen ba bi a metene saa papa ibesi nesta ya me pena ka me da se kra kire no so ti asio se wawu me papa no kwa na maka me da se ni hu no menya ne number da but throughout the 2 weeks na me tro more ko ni nyina he was with me there ono so one so peda dabi wow aduane na me free school ba ta ma me endo wanse me peda wow me panimpo nei nka ne metima ya ma no ka be ye dodo anso minim de obetumi ya because any pe hu kura no GH mani tua Oto wono aje se wanka se wo kan wo ha na se tache ne nko ade a emfa ne ho se de aka wono ho nyina wo de ebe ma eno tinyame so anam so ehira no peche edin GhMouthpiece no ekwan be na fa so wo nyae mbo no ntintin was it 2019 yeah Samre nana felane medical omo issues here I started as medical kwaje fela free your friend is saying Debbie nsam okay entina won sana akoye ade bi atwetwere nipa bo obi pa aka onya obaka onya so awosuro enti sa me video now on Instagram ni Facebook now me address issue now of course I'm a woman and I was solely against fella because obi ne boy na obeji so say we dey rob e wo nipa nani so and all that until I was a bit against fella you know until me address this issue now how people in my comment section being like oh you just said my mind oh you said my mind I wanted to say, even I was discussing this with this person from there I was like oh then I'm speaking the mind of the people yeah why not the name GhMouthpiece that is Ghana Mouthpiece because at the end of the day what everyone wants to say me na mababeka and atua mu saa besi ne asem bisi kromu ha aza de ehu a ye beka wo me dokre no etwitwiro bi abo obi atumi nka ebe hu ana bam ade atum makai seconds when you din pa what worry eni ede no ene aware no besi ye hu hawa besi tie wo fie because social media ne make say Ghana the whole Ghana or fans so abrochi pa 99.999 omo nyina do na ye besi hu se wani edin no eni aware no yes sa na o de ti aware nim what ye tia be ma no ana social media sister ya ana say a different me kuru wa won picture da ne ho fe o jiro ha hwe na nim so be de abo no obebu
The pattern gram we had them. Yeah. No, what the friend don't do has been baby will be a chance and come out with him in Mano and a my busian in Yami. We shall say, my Mrs. Quine now or buy. What was that? Me was social media me jatabruwa as a jataba. Bibi be met me and so a bammy fear no my worry ma. Me a baby pow. Wow. Me to sacramono. As a yena near Dean as a son is here. Me a peche wo me kunanim. Okay. Yes, enti me kunu betimi enemy atena ha sesi ya. Anya call say or call site sesi ya. On tuka no no afre me bisa me say baby we okay. Because onim say me won ho a. Enti sometimes me kunu hu me video on social media. He's like, hey, madam dear, and so many na me yes peche akro because me I love to be treated like a baby. Yeah. And sa baby care no manya. And me kunu is very tender, like our tender care. Obey your tesa akola. Nti me nya no na say ene me sha no moto mu. Me twa wan na me so sa na metie. Me we ye be ma na wo pa ma me wiase bibia. Wo de krokro. Wan krokro be dia ma so be so. Enti afia de esa ya me tumi fa nko da. Okay. Debi. Because after all, nkola no kra hwe de ekoso wo fie. Enti se wo pese wo banyini na so especially me am ye mema maami. Omo be sua bibia. Kwa nyina mema. Oba ba ko. Why? What go ma say? Enti me wo 4. Emma ba ko 4. Yeah. Ohima feta ho. Ipacho. Misro enche bia. We de ba me nye na yi enye bia. Ipacho me miensa straight abom. Ohima feta ho. Ai miensa no so kwa de o say de easy ma. With Ohima o. Yeah. Ye we yam kobo ya me do be wura baabi. Ai ye pon a me boss of krodi a kire. Ipacho ma. Ono abeyi so Ohima feta ho no. Ode ni gina no asori dan mu na sa na yere na awo na ene ode gigi church members nisika saye enye sa zan na wo mo ye apart from me papa Thomas apostle pe ono pe no wontumi nye sa because asofo no bo mo no ehu aso mo ye bia o musuro nyame yes sa onim sunsanso a odi bone a ebetumi abanti o ye bibia nani eda ho pa enti eja eno ana sesa ya dey na mu worry you know bibia you okay everything is fine da bia microphone hu me a video say na you said you will not marry now you are married and you are na me say I said I was scared to marry not say me worry me suro say me ye ene menye difference e wo mo so pa metimi anya suro e wo bibi mu the next day na ma overcome fear kro na e wa de kro mu no na me to ade no na mo na I successful and marriage was one thing I say na me suro pa because as young as I am no na there be as a counseling obi worry some ko say no dey aba na meka enti na ko institution bi na at a point I was scared to get there but me too gidiana mu a me call no it's worth it wow it's worth it na me onhira opa